بالصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. دينا تشيكا ياكم دوانا كريوي دوان زينول زاني متاد إداية متاد فايتين نزانن. أنا متمنيوي زاني كانت ينوم للمايت. أنا متمنيوي زاني كانت ينوم زان مننا منتشا ديديكازي تشيكا زاني مياكم ندوان بامن إبراهيم عليه السلام أمن سورة إبراهيم verset 40. Surah 14 verset 40. Allah subhanahu wa ta'ala mlazawe Rabbi ij'alni muqima as-salat wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Yudwan pamnan Ibrahim alayhi salam iznangat kam Allah subhanahu wa ta'ala Rabbi ij'alni muqima as-salat. Ya Allah atov zao panatante katstab kazan salazai atov zawe mienam zan salazai za ya Allah wa min dhurriyyati aitan kanaka kwa ya Allah Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah ikes zan fangatana zengata kwa mnozei zan duan pamnanchika Ibrahim alayhi salam zinangat kam Allah subhanahu wa ta'ala hidayah faitina bawili tana kanazi matateka swala isi tana kanazi matateka zan swala zai duayo ma vantika imandeni zawi mani zan kanazan ana tateka zan swala zai manana chazan kanaza tateka swala fanefa zan kanazi ma tateka zan swala zai digaje pudana we rabbi ij'alni muqima as-salat wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya wacha chikazan manizan katika zan atante kazan swala zai ma kwa mwemandien zan izan chwe milafona zana zan matante ka swala misasa bagawe check wano matante ka swala zem kibei check zan lazima matante ka swala faizan mavuzwe mandeni de antun matante ka swala zai fati duantue zan kano matante ka zan swala fi bavana zai amni pitavana am pitavani nu anovan zavchazei amnine dom lazo rabbi ij'alni muqima as-salah atobni Allah zanakum muqima as-salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Atovi Allah zanakum atante ka-salah yu am pitavan tifoshena tikibei tihino faizan maita mama baba jo fale en sola iznet msawombaka iznet falfal zmano sola zai izmaita fawia en sola yunin tsaramnaz ma ukozan ulikuwa miasalua iza ultukun kama dinzanaku mitnino zanakanone kwa mazultimatante ka sola possible met votai kinyankua fati duantiwe rabbi ij'alni muqima as-salat wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Yudwa ila zanakano zan sake zana zemarinizi ul zepatante kazan swala zai ul mianchizwe ndo matikande tate ka swala fajofa waqtinino fa swala zai ayuzani dua yufona dua na kiraifona yuzani mabayiti zanakano amlalan zemayiti zan amlalan sudalan zetien Allah subhanahu wa ta'ala itachokwam dua yukofa Allah subhanahu wa ta'ala tunga dinino mi accepter zan dua zai satcha pamnan Ibrahim alayhi salam atikam jem dote zimlazwe rabbi ij'alni muqima as-salah atove Allah zama tante ka sala zet tabaka wa min dhurriyyati itintene atove kwa zana kunono zana nambayan fataran kanaka jeyev zan vision pamnan Ibrahim alayhi salam itchimtenwe atov zana kuma tante ka sala ya Allah ko zana kuma da kaya kole baka faro atov li tayana kanaka baka faro Allah yuma tante ka zan sala zai bugo simlaza fani rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah kes hatta kanaka zai jevat kam zada ni kesin Allah subhanahu wa ta'ala hat kan pamnan Ibrahim alayhi salam izan kan pamnan Ibrahim alayhi salam het ka jab Ishaq ndek Ismail Ishaq ndek Ismail Ishaq
anisan zanakan ishaq diga zafin ibrahim alayhi salam bakam ishaq yaqub alayhi salam zabatika yaqub alayhi salam na tantay ka salaze bakam yaqub alayhi salam izo kole tan ka bakam yaqub alayhi salam yusuf alayhi salam zabatika we fandible generation tan ka baka fa itano fona zani ma tantay ka zan salaze tsmanambela zan salaze kaze ko tika kom pudukua amne pamnan ismail alayhi salam zan kan ibrahim jabi zan kana zruwa ishaq wa ismail jab yusabna tantay ka zan salaze ay branchement nas bakam ismail alayhi salam pamnan tika muhammad sallallahu alayhi wa sallam ijtatika izwe na tantay ka sala aiz man pres tika fanov na sala aiz qurat ayn le hatta na masnaka na ba plaisir masnaka le fanatantera zan swalaze iza tam kek bilal ya bilal hatoba zewe tuna tin swalaze fitavan tu es ka obligation tu es ka veste papa mna sallallahu alayhi wa sallam misram pa falfalize izmid kam swala misram et ma pa toucher izmid kam swala fenna jab zan swala ita swala sunna swala ka kunatan papa mna sallallahu alayhi wa sallam isfal ko fa izmain adhan izan dukrandak Allah subhanahu wa ta'ala iza tan kana jam papa mna sallallahu alayhi wa sallam bakam nino bakam zab don pamnan ismail don pamnan ibrahim alayhi salam fona ismail naf pamnan sallallahu alayhi wa sallam naf zan kana zan tune fatima radiyallahu anha na tantay ka sala naf zafinaz al-hasan wal husayn na tantay ka zan sala zai dikaze wasu namila tayana kano zi afa farma tantay ka sala rabbi ij'alni muqima as-salat wa min dhurriyyati ربنا وتقبل دعاء يعني كم إلى الدعاء زي كزامبيلا زن الدعاء زي زنا تونغا بامنان إبراهيم عليه السلام أم فاين دعاناز إن فاين دعاز انتني ربي اجعلني مقيم الصلاة عطوف زما تنتيك زن الصلاة زي ومن ذريتي آية فنكا ربنا وتقبل دعاء يا الله إكيش زن حتى كان كازي إكيش نغتكم نوزي يا الله dikaze ya jamaa awasano matau chan zana kano nitana kano bakafaro anozan matau chwe chole zan kano tshmaz idaya cho zan kano zan loves Allah subhanahu wa ta'ala zan kano tshmakarin Allah subhanahu wa ta'ala tayana kano bakafaro am pudena betska duantiam ni sala rabbi ij'alni muqima as-salat wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a ma fa Allah subhanahu wa ta'ala man mezan anozai ma fa Allah subhanahu wa ta'ala maiti tayana kano ataul bum tantara la nomelam am dunya tuwe ano zafin fulan mashallah babanoni sunul ma tantay ka sala dad laino la tantay ka sala anon bula ma tantay ka zan sala zayfun rabbi ij'alni muqima as-salat wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a jevayu inom zab kam domzem anoko mila zan kano man kain Allah subhanahu wa ta'ala tilabs Allah subhanahu wa ta'ala rabbi ij'alni muqima as-salat wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a jevatika fan letena piesen pamnan ibrahim alayhi salam rabbana wa taqabbal du'a ikesh duana kayo Allah namba pamnan sallallahu alayhi wa sallam am hadith zetika jab du'a Allah subhanahu wa ta'ala tsimwefize duwanino duwanwe mandena mzanaka Allah yichimo ifizizo awosa mandena katika dua taam Allah subhanahu wa ta'ala zalan Allah tunga dimi accepter dua awosa mandena katika dua acha mzalan Allah tunga dimi ifizizo dua nino mi accepter ikesin na dua chato no mandena dua acha to no mandena mzanaka tunga de ikesin Allah subhanahu wa ta'ala de pamnan Ibrahim ni lazima Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah ano mai mi accepter dua na mandena mzanaka fale dua zaile komno ma zawi mandena dua ile komzana ku kishno rabbana wa taqabbal du'a ikes le dua ya Allah ano le pangala zan ataka zai
fangala zany doa zay ay anao maneky zay doa zay ataonao mandrina amin'ny zanaka ataovy le doanaka ikesa amin'ny zanaka hoe ndraiky tayanaka nakabaka faro matantehika zany sola zay zava-doany mpaminantsika Ibrahima alayhi salam hoe rabbi ij'alni muqima as-salat wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Idiatsika amizay détail zany doa zay idiatsika zany sokasokafitsika zany doa zay tapany vanalohany izy milaza hoe rabbi intoiny rabbi ij'alni muqima as-salat zay ataovy ya Allah za manatantehaka tsy tapaka zany sola zay kaya koy mataonao anao emandreny hanehika zanakanao manao sola nefa anao baba anao tsy fitaratra anao mila zanakanao tantehika sola nefa anao tsy mahatantehika sola anao mila zanakanao hiala amin'ny finanana cigarette nefa anao baba mihina cigarette anao mila zanakanao anao zava-tsatsara tsy avandy nefa anao baba mbo mavandy logique zany matetiky fitaratra ny zanaka ny baba mama ana ao zany io fitaratra ny zanaka io io zany mijehana baba fa tsy mahatantehika sola zaho andena sola kayako tsy possible mba ando na izy fa tsy mikosoala izy ke zazy kosoala kayako sarosarotra zavatra zay zay mahatonga mpaminany Ibrahima alayhi salam izy milaza hoe rabbi ij'alni muqima as-salat ataovy Allah za mahatantehika sola io ampitiavana anao koa sanandra hitany zanakanao mandeha moské foana izy commencé vela baba za yayaka aminao koa za andesa koa satria anao fitaitsay isanandra anao hita mandeha moské foana le anao mamba andra io anao mianatra mandeha l'école anao maray fa anao mijanonao tsy miaka aminaka mandeha manao tarawih izy betanao izy bomeloko hoe anao foana mandeha ka za tsy andeha mama mandeha za tsy andeha ndraiky mpanampy ady tsy possible za miaka aminao koa satria anao le fitaitra anazy zavatra anao mandeha tsy sola atintsana izy ndraiky mpanampy foana mbany tsy possible allo fa za mandeha tazamatoiny ino anatin'ny sola zay rabbi ij'alni muqima as-salat ya Allah tova za mahatantehika sola zay zany izy boko tsy hoe fa Ibrahima alayhi salam tsy niteny ataovy za mahatantehika sola foana afa hoe mahatantehika sola ndraiky rabbi ij'alni muqima as-salat ndraiky manao sola zany ampitiavany tsy tapaka ohatra sola zany ohatra anao tsy maintsy manao sola anao izy lasa tsy maintsy aminao tsy tsara zay mandilatra izy ampitiavanao havy ataotsika anao zany rahaty sola tilfajr foana anao mahita fa fiainanao jiaby tsy ndray mbany ama anao mahita zavatra be na rahatinao misy olona tsy mikosoala sola tilfajr ata volovolona zay tsy mihetsika ata salohana tsy satay mampiasa loha izy fa le jour anao zany mahita anao zany tsy nahatantehika sola eky sola tilfajr anao vola anao mahita raha be mampiasa lohanao ohatran'izay Omar ibn Khattab la io naka tampaminao sallallahu alayhi wa sallam de ny voyage tara sola zany salatul ma'rif fanidiky salatul asr mbola tsy nataondreo Omar ibn Khattab izy mihevitsy zay fo tsy nahatantehika sola igny izy nitomany namban'ireo mpanao tantara izy nitomany kaya tsy aiky nitomany nangalanao bombo amin'ny tananazy nambana mpaminao sallam ya Omar ino mampitomana anao nambany ya Rasulallah za mbola tsy navita sola nefa fanidiky waky ty nambana mpaminany ata za hitanao koa mbola tsy nahavita sola zay zany anao zany mahita hoe le sola zany ampitiavana le anao raty sola le anao sola zany tsy nataonao wakitinazy anao miasa loha le avy wakity sola ndraiky anao miazakazika malaikilaky anao ataontsika misy raha zany tokony nataonao anao ty tsika ambelako sola satria ampitiavana zavy zay rabbi ij'alni muqima as-salat wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a zay zany le tapany valo rabbi ij'alni muqima as-salat tapany faharoa wa min dhurriyyati ay tayanakazy baka fa ya Allah tsy zanako fa anao zany tsy mangataka ny zanakanao foana atsika ne afaka mangataka doa fa anao zany tsy mangataka amin'ny zanakanao ya Allah tsy zanako foana fa za mila tayanaka jiaby baka fa matantehika sola le azay midika atiny jalna za mahita iny jiaby tayanaka jiaby izo zay nahatantehika sola wa min dhurriyyati io zavatra tokony angatantsika amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala de ny fany izy niteny hoe rabbana wa taqabbal du'a zay nazaventsika hoe Allah ataovy za matantehika sola mazavantsika jama anao mangataka ny tenanao de anao mangataka ny tayanakanao mbola nitohiziny Allah subhanahu wa ta'ala ayo vantsika suratul Ibrahim sura 14 verset 40 jevanao ambaninazy io verset 41 iny zavatra nambany Allah subhanahu wa ta'ala
amban Ibrahima alayhi salam mulan tuizi rabbi ighfirli nzana hay mamilahil kuzano rabbi ighfirli wali walidayya ay nirimandinna ka ruwa baba kusimama ko anona ngat kanino vantika tamvana lo doin nangat kan taran kano ano je mangat kan we mandino zava doin complenet ano kazatia tena fulme tena kano nani ni soy mandin fona zani rabbi anani sidadlai anani sidad anani sul pebel ni islam zetalon yalo nda hatam islam ti rabbi ighfirli nana hayin kinaza ya allah يمكن عندنا فمثلا توك ما تسميد ربي اغفر لي ولوالدي أين من ديننا كاروا يوكو يا الله نبابك زين تاي كزام زم تتا نبابك زين قد كدوا تمنا كان من ديننا كزين قد كدوا تمنا يا الله ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ومن ديننا كابكو يمكن يا الله طيب فناتي والوالدي وللمؤمنين أغوبينو إذا ما غوبينو possible دادلاي كداد كنين جابيو وللمؤمنين يوم يقوم الحساب أمني أنت زي تشانغانا ندفع يا الله هنكناو جابيو ربي اغفر لي هنكناو زاو ربي اغفر لي ولوالدي أن رماندينك يا الله Siva tikampenda ni islami mangatano imandino na velu na mat angata famila kelu kunindone sivitanza izokuwa tukunangatana famila kelu kwa walil mu'minina pin zenelwanda hala tikata islam ti walil mu'minina yawma yaqumu hisab amna andu zewese wanaichangana ne amno ya allah dua complete ya jamaa ano mangatkantena nao ano mangata kan zana kanao ano mangata kan we mandino ano mangata kan pin zenin yalo anda hay nam nino am din islam tin dikazai ano zan mano duayo ni naw ni zana kanao ni we mandino zan tikazan ci de valam chalo cham le doa satia ma fam tayen connexion fan yakata connexion falaf mana fatima vitam jailocha fatunga de fintin tikafone izwe am le do manawi duan pamnan Ibrahim alayhi salam yuzan sakezan da hay pamnan Ibrahim alayhi salam ay tikam la mefatika jabba kam taana kan Ibrahim alayhi salam tano yu babanino deuxième génération babanzana kolumben Ibrahim alayhi salam yu duan ta sakezan Allah mialam dabatika darajan pamnan mialam ni pamnan sallallahu alayhi wa sallam tunga de famille kam Ibrahim alayhi salam Ibrahim zani baban tauhid namba ndo zenyez kan nino na nazava nikekula mdawa tauhid zaid fatika tivalam tivlankfa ando ampudika faya zan dua zay dua am ni surati Ibrahim dua am surat 17 am aya 40-41 izimte sadano mezama kama ampudam na kajama anyani ya jamaa anofa mezana mboka mlana sikaveno mtano ampudino dua zay ampudino ali ampudino sujud ampudino na eza plus misano ampudiana dua zay yuti voter na família miszana ka sio na família zana ka anom zana ka mbutende ka vamno anofa mangatamle lan dua mbafana Allah ya uzana ka nozay sio na família zana ka fahavi zenov mangatka dua sio na família zana ka famaditi zenov mangatka dua zay manum zana ka mbutende ka vamno fa angata sana lan dua zay de ampudiana zana dua in le dua ربي اجعلني مقيم الصلاة ميزان ما بدي كم نكابي ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحان الله بحمده سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.